Ilona loyo uthi beka phenvu noma kangakunikele uJesu wabele banza ngithi lokunye befika la khona lahlola kahambe waze wathi ngifika la kunikela khona wakunikela Jesu ngwena bangabona ukuthi ucala la kunikela Jesu kangakunikele bandle haleluya ngoba wacala wakunikele bandle tabayiki awutongene bandleni ungakamukeli Jesu cala Jesu uthi ke so ngelela ikhathi bandleni esiyahlala uyathula uyakukhonda uNkulunkulu bathi la phakathi kwakho usamkhonda uNkulunkulu kunethinto uNkulunkulu labese uyakutriggerisha atriggerishe lakuwe uwedwa nje lokho umhleli lapha nje ungabe delete nabo inkosi lontaba ngivulela kodwa ungabe kangakuva nalona cele kwakho haleluya ngilephupho letawena lebandla lokhona kilo uNkulunkulu bevakala iphupho lakho alelele libandla lokhona kilo kwavakala uNkulunkulu wesikhathi haleluya lephupho uNkulunkulu lantekako alelele libandla liphinde ngithi uNkulunkulu nakabheka nakatriggerisha iphupho kumzalwane ulitriggerisha gayedwa but nikatriggerisha ukuthi katawuvakala kwatobonakala uNkulunkulu haleluya ungabe se the time God got triggerisha haleluya uNkulunkulu nakatriggerisha nasitha sengajatsona siyatriggerisha lo esikhathini esiningi uNkulunkulu nakabheka lephupho kuwe nje umntwana uNkulunkulu unomunye sathana ubeka ukuthi mayivele betelana manje unomunye sonke isikhathi kuba nemagama okuhlaba emagama ekunyembeye imagine unyembeye ayiphoya nini but izulu lona libeka iphupho kumfana kaNkulunkulu ukuthi lift this side haleluya leza ikhona uJesu akulethi lephupho lihambe liphele lesikhathi nithi leza ayimuleka Jesu akwenzi ukuthi leza ayebubhuza bese kike kuyancamula inkinga letho ngoba la sifunza khona kuSamuel la aphela emandla la lephupho khona kuyajeminate Samuel ucabanga ukuthi uvala lephupho lakho lengalifta uNkulunkulu lezawo ucabanga ukuthi izulu uthulile baphela labanye labentanga labatayithatha bagijimela the time uletha lephupho la ibandleni la ukhona khona is the time lephupho likumela bese liyathisa la ukhona khona there is even months utayisomela una ukuthi silumele kulephupho noma environment lethi wabazalwane yabaNkulunkulu sithi sibaluleka bese siyahamba siyaphashona lena bukhande tishaya sipone uphumelela because siye sakhona ithalephupho yale environment nephupho lakho iphile ibe uNkulunkulu nje environment haleluya iBhayibheli lithi nomuntu omdala pesona nomuntu omdala bese kakhulile haleluya iBhayibheli lithi ukuthi livi lasimakaza bese livela kancane because bese kuyafika something haleluya manje uyafika
lenza wena iyafa noma le-environment iba dry. Unomzala besekeke nyamalele kayethi but uNkulunkulu wesamphula kumfana wemncane Samuel ngoba itawuhamba lencola noma ungafuni kamele masingabona tawuthuleka levangeli lihambe leli but ithuba lakho wena yena le-environment iphilile ngale mphupho lokho munye isikhathi akudingakala ukuthi ushelishele lokumuntu but kudingakala ukuthi wena ucala usebhalela kubeke yadiscuss ongibile phela kubeke yadiscuss osikhathi eside ngabe beyithatha isikhathi esingana but ngale sikhathi ngosibeka lento idinga ukuthi kunyaka phela ebazalwa lenzawo le idinga wena lenzawo le idinga wena kuNkulunkulu uthembe wena kuyebe ngcono kunaleyo akusiyo nje ukuthi sisontweni nomuntu ubekefike kathi hayi sisontweni bayakhoza yenza bephupho uNkulunkulu nakayibeka enhlutweni yomuntu akubi nane distance yabona ukuthi uhlala kushiya boya uNkulunkulu nakayibeka lento kuba ngekho ukuthilana but nakayibeka uNkulunkulu uyibeka ibe nice ukuthi bona la sontweni because ufuna ukusebenza ngale phupho labekela so usubidileya uyasilandisa because uNkulunkulu yena ulubeka lethimbo ukuziphilele ibani. Hallelujah. Musosibhalela ngabe kulebekwa uNkulunkulu nakuwe ayisiwe yakho but yiphisa lebandla. Hallelujah. Nebandla leli tawuphila emakhaya nemisebenzi because of your dream. Lobela bayibumele. Khona lo mkhuluma naye. Khona le mkhuluma naye. Yilo bangathi le proposal empilweni yezalwa. Lobanga lobo most of the time uba ngale sikhathi into tasahambi la asikhathi kuyomeka lelo asikhathi kumasahambi kahle isikhathi uNkulunkulu kabeka kipho la ephefumulweni bazalwa akusibo ukuthi sidiscuss lemiseyitha ke but ukuthi sike wena ngiyeke usisita ngawo bake uthingakala lapha emuva kwe-suggestion box. Not ukuthi sifuna ukukwenza la suggestion box. Buhlala kunyebeye kodela class. But because kunephupho umuntu lana. Yawufana umuvo wakhe lophuma ku-suggestion box. Kubekele ibandla ngini. Hallelujah. Uyawujijela iphepha lakhe lapha suggestion box. Qhubekele umsebenzi wonke. Lokho athatheni ukhuluma emagama lathi kuvuna kukhulu ukuthi isebenzi incane. Lapho uvuka umuntu onephupho ebandleni liyaphila abantu. Hallelujah. Kuyawusindisa abantu. Because kunebantu labavuswa uNkulunkulu labaneliphupho laNkulunkulu. Lapho umuntu obaneliphupho laNkulunkulu kabe neliphupho nje asamfakazile abantu kaNkulunkulu. Uwesifana kanzima uzofika lenzeni. Ususume nje impela ngesitulo. Ubusala kahle. Amasholo uthola Jesu. Sibahatsha na December. Ukishonele ukuna invite to church. Angisholo invite invite mhlazana nenyama. Lephupholapho alubeke uthukemela abanye uthakasiphala befike esontweni.
Yakhumbula lokho. Sasa umfana sanza kufika la esontweni. Lebo banelinze. Awubamema mngenabiwe emlinzelweni. Ngoba kuseni mabhalisa. Awubamema engomeni ebusuku. Bathe kusakhuluma ngalokho. Ngikhulumela nokuthi umeme umuntu nephupho lakho lithi nje asabe siyokhoda. Uthe umuntu la. Kathi ngikhuluma emsila bathi siyabemukela labaqala kufika kulesonto. Kube neface lebenawo. Lizulu bayisonto kwindethi. Lishaya ehloko. But nesikhathi uNkulunkulu efana nalento lephupho lakho alilende nalabanye basitalane ngaloNkulunkulu walebandla lakhona kini. Aphinde lephupho lakho kulebandla alilende nalabanye basitalane ngalebandla lakhona bona. Because kulebandla kunaNkulunkulu. Ungabike umuntu lo mana ekufakaza nje ngaJesu. Hallelujah. Uma lehlobo ke bazalwane lokhanza ukuthi lona vele solo nje babashani. Na ubani iphupho wezala ukuthi yahlebekile nomunye. Wena angathi kune mahlobo. Kanti uNkulunkulu akawabeke emahloni nomuntu. Lomzalwane sonke isikhathi siyize isikhathi kefika labadleni. Bathi soyena akatengobeleli kabule kuwakele ba. Ikhuluma ngabanye futhi le. Unemalanga unetinyanga befika la esontweni. Bathi no yena akatengobeleli kawa. Bathi uyeta mbamba. Bathi solo yena lenja. Inyoni lokuthiwa lituba lithi lituba labona ukuthi belizini selihlele isikhathi la solomsebenza lide ngodla umuntu osekakhulile bese lifike lelituba lihlipha lesi hayi nasa sihliphe lesidleke lelizini liyanyakatha ongalingisi lituba lencane uthi ngama lenze kuhliphi lesidleke ukuze ukuthi uqale kusebenza kuleli bandi tisukumele sebenza leliphupho lonalo ngaleli bandi libe licini bathi leliphupho lakho alilele lenzayo ngakhona uNkulunkulu kuyikinda ngakhona uNkulunkulu kusebenza kulenzayo kunamanye asiziswa because successful. Wathi nabona lo wahamba waya ekhaya mali yakunina washokana nakho. Bantu labanyenti bebabuthene lapho bathandaza. Petro wanxusa enyango. Petro kanjani? Wena njani Petro? Yena so. Petro wena njani? Lalela ngathi khona ngikawumuntu emnyango wempilo yakho. The time they put when you are successful. Rota imobatana neyisisebenzi. Namuntu wabelele kuyabonga lekumlalela uNkulunkulu. Namuntu wabelele yekufa uNkulunkulu. Namuntu wabotha siyabona abantu labalemphupho. Nabantu labalungele ukuthi babove uNkulunkulu. Lo mlayento bonethelwe Apostolic Faith Church Zombodze Media.